Prije nego što poslušate ovaj klip, zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal. Elwood Radio. Čini se da imamo mnogo navika koje nisu ispravne. Takav je slučaj i sa brisanjem lica nakon umivanja. Barem su dva razloga za to, navodi stručnjak za kožu Jocelyn Petroni. Ona tvrdi da je koža našeg lica poput sunđera nakon umivanja, pa je ne bismo trebali brisati peškirom ako imamo nameru da na nju nanesemo i neki proizvod. Bolje će se apsorbovati dok je koža vlažna, tvrdi ona. Takođe, još jedan razlog zašto bi trebalo izbjegavati brisanje lica peškirom su i bakterije koje se na njemu nalaze, a lako mogu uzrokovati nastanak upalnih procesa, odnosno akni. Budi uz Elwood Radio. Prijavi se ili klikni subscribe.